Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo kiflice sa sirom. Potrebne namirnice: pola litra mlijeka, 1 suvi kvasac, 1 kašičica šećera, 150 ml ulja, 2 kašičice soli, 3 jajeta, 1 kg brašna, fil, 300 g sira, 1 jaje, 1 margarin, susam i kim. U pola litra mlakog mlijeka sipamo 1 suvi kvasac, kašičicu šećera i sačekamo da kvasac nadođe. U vanglicu sipamo oko 700 g brašna, 2 kašičice soli, nadošli kvasac, ulje i 3 jajeta. Zamesimo testo i pomalo dodajemo ostatak brašna. Kada smo zamesili, ostavimo da naraste. Izmešamo sir i belance, a žumance ostavimo za premazivanje. Izvadimo testo iz vanglice i podelimo na 6 ili 7 kuglica. Svaku kuglicu razvučemo u krug . I isečemo na 8 trouglova. Stavimo sir, uvijemo kiflice i ređamo u pleh koji smo namazali margarinom. Ostavimo kiflice da narastu. Premažemo žumancetom, pospemo susamom i kimom. Na svaku kiflicu stavimo malo margarina. Pečemo oko 30 minuta na 200 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!